Rusija optužuje Ukrajinu za jedan od najtežih napada u novogodišnjoj noći. Prema navodima Moskve, 27 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno kada su 3 ukrajinska drona pogodila hotel i kafić u selu Horli na Crnom moru u okupiranom delu Hersonske oblasti. Ruski gubernator Vladimir Saldo kaže da je napad pogodio prostor gdje se navodno održavala novogodišnja zabava. Kijev međutim odbija da komentariše bilo kakve informacije koje dolaze od zvaničnika okupiranih teritorija, ali ukrajinska strana ponavlja isto. Njihove mete su isključivo vojni ciljevi. AFP prenosi da je izvor iz ukrajinske odbrane potvrdio da je napad izveden, ali da se radilo o zatvorenom vojnom okupljanju bez civila. Fotografije objavljene u ruskim medijima pokazuju veliki požar, urušen krov, razbijene zidove i jedno telo prekriveno čebetom. BBC navodi da ne može nezavisno da potvrdi ni broj žrtava, ni detalje napada. Rusija je otvorila istragu, a Moskva optužuje Zelenskog da pokušava da zastraši stanovništvo regiona koje je, navodno, na referendumu izabralo Rusiju. Hersonska oblast je većinom pod ruskom okupacijom od 2022. i referendum koji Kremlj naziva ponovnim prisajedinjenjem međunarodno je označen kao farsa. Istovremeno, pregovori o miru ulaze u ključnu fazu. Zelenski tvrdi da je sporazum 90% gotov, ali dok se diplomatija ubrzava, rat na terenu ostaje nepredvidiv. I svaki ovakav incident postaje municija u propagandnim borbama obe strane. U pozadini svega, ukrajinska obavještajna služba upozorava, Rusija priprema velike provokacije sa civilnim žrtvama kako bi sabotirala mirovni proces. I zato se ovo pitanje ponavlja iz dana u dan. Da li se približavamo miru ili ulazimo u još opasniju fazu rata?